فين الستات؟ فين الستات؟ يعني انا بناشد وبستغيث بجميع الستات ترد عليا. انتوا فين؟ فين يا اللي كنتوا بتقولوا الراجل ده نطع، وانت بتتكلميش على الرجاله كده، وانت عايزانا احنا نخدم ومش عارفه ايه ونبقى تحت رجليه؟ ايه تحت رجليه دي؟ لا، احنا لينا مقامنا ولينا طريقتنا ولينا اسلوبنا، والطريقه اللي انتوا كنتوا بتتكلموا بيها، وانت عايزه ترجعي لعصر زمان اتكلمي عن نفسك والكلام ده. انا متفاجئه بصراحه. انا في كده يعني حاجه كده هتقولوني مبسوطه في بصراحه يعني انا استنيت واحده تطلع تتكلم تقولي ازاي البنت دي تطلع وتلبس جزمه لمحمد رمضان. هو محمد رمضان ده مش راجل؟ ولا احنا نلبس الجزم للرجاله الغريبه ورجالتنا لا؟ ولا كل واحده لازم تتجوز مشهور عشان تخدمه وعايز تاخد اللقطه؟ هم؟ الراجل الشقيان التعبان بقى اللي بيتمرمط عليكي لا، ما يحطناش تحت رجليه. لكن المشهور والنجم لا، ده احنا نحطه في عينينا وما نتكلمش حتى ولا نجادل. صح؟ ايه؟ مش شايفه يعني كلام خالص. انا عايزه بقى حد يطلع يرد عليا ويقول لي ايه اللي بيحصل ده؟ فين النسوه؟ فين الستات اللي بيتكلموا بقلب جامد ويا نطع ويا كذا ويا كذا، والرجاله دي مش عارفه، واسكت الرجاله وتحيا الستات والكلام اللي احنا عارفينه؟ عايزه حد يفسر لي الموقف. وسكوتكم ايه معناه؟ معناه ان انتوا راضيين وحابين، صح ولا غلط؟